oɗon ketto radio dingiral fulɓe. والله ما في الآرثين جميعهم من شم ريح مقابه المتصاني قدماه فوق ركابهم من آدم للنفخ والمهير من إغام رباه خير العالمين محمد صلى عليه الله ذو الإنعام هو شيخه وممده وإمامه وخليله وأنيسه بدوام أغناه جود المصطفى عن كل مخلوق فهذا غاية الإكرام قد نال منه وراثة أو قال قولك عين قولي ترجما كلامي أنت الحبيب ومن أحبك فحولي حب ويبعث في غد بسلام وكذاك فهاؤك هم صهاب بهل من بعد ذا تقريب ذاك التجاني أحمد بن محمد من سيد المختار ناج الكرام ɓernde mum ina deeƴi on heewani weñodirede kono sa'a fof o wi emin nana rewɓe ɓe jaltini worɓe ɓe galleji o wi ɗum noon so debbo o so gorko o kala e maɓɓe wonnuɗo radio dingiral fulɓe dewgal tawa ko alda e yeeso sharia kanko baɗɗo noon o yo andu o bonnani hoore makko aduna o bonnani hoore makko lahara sabu ko haqqe janano kadi ko haqqe juulɗo sharia o haqqe mum nan ɗon juulɗo one kadi haqqe muɗum o inani ɗon wi ɗum noon tinnoɗe toppitoɗe diine mon toppitono ɗen ɓe kadi diineji maɓɓe ɗi muñon ɓe muñanon ɓe jurmoɗon ɓe mballon ɓe sabu haade Allah wi to alqur'ana ko hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kamɓe rewɓe ɓe ko ɓe ɓorneteeri wonande on ononne kadi worɓe ɓe kon ɓornoteeri wonande ɓe o wi aɗa andi hayɓaade ko ni Allah wi ɗum ɗo kay laamdaaki gondigal ngal yooɗaani ngal feewaani ngal ngarɗaani ɗum laamdaaki ɗum yo Allah reen en reenana en diine meɗen o wi o haaliri ɗum ko haa ɓeydon moƴƴude e moƴƴinde e fuuntude e deeñnude haqqillaaji maɓɓe o wi so wonaa ɗum yeeso wongo ngoone kadi aɗa wondi e jom suudu ma oɗon gondi jam ma jam mbelsinoɗa tan haa goɗɗo fuuntamo ittamo e juuɗe ma ɗum kadi ko welsinare no feewi yo Allah reen en reenana en diine meɗen o wi hade goɗɗo fuuntudemo ina nawamo kay an oɗon ketto radio dingiral fulɓe yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah won ballo o wi sukaaɓe mon wonɓe e leydi ɓeene kadi nehonɓe haala non ɓe ko ɓe juulɓe yo ɓe ɓeydo tinnaade e diine maɓɓe ɓe mbatta haqqillaji maɓɓe e diine maɓɓe o wi o saaha aduna o ina heewi wiide leñam leñaago
sukaaɓe men ɓe ngannduɗaa ko ɗo jibina e leydi heeɗo mbaɗi cukaagu mum en ɗo ngoni haa mawni eɓe gondi ɗo noon e woɗɓe ɓe ngannduɗaa koye leydi heejeya kono ko kamɓe e maɓɓe gondi kamɓe pijji kamɓe mawnidi on sahaa so joomum ɓe ndentaaki tan tawa ɓen joganiiɓe ko jamfa ɓe njaada e haajuuji maɓɓe ɓen mbaɗa bonande mum en haa gasa ɓuccitoo heen tawa ko kamɓe ɓen jaati kamɓe nangetee o wi ɗum ne kadi oɗon nganndi ina waɗa ɗum fofo ko welsugo ngo addata ɗum aha yo Allah reen yo Allah heɓɓitoo njaɓen du'aaw fatiha e salatul fatihe moni fof yo anndi yo haaju muɗum والله ما في الآرثين جميعهم من شم ريح مقامه المتصامي قدماه فوق ركابهم من آدم للنفخ والغير ميم إغام رباه خير العالمين محمد صلى عليه الله ذو الإنعام هو شيخه وممده وإمامه وخليله وأنيسه بدوام أغناه جود المصطفى عن كل مخلوق فهذا غاية الإكرام قد نال منه وراثة أو قال قولك عين قولي ترجما كلامي أنت الحبيب ومن أحبك فحولي حب ويبعث في غد بسلام وكذاك صهابك هم صهاب بهل من بعد ذا تقريب ذاك التجاني أحمد بن محمد من سيد المختار